Umshumayeli umnguni lo ngibingelela abayingcele bonke abakhona emsakazweni abawulalele. Ilapha emsakazweni namhlanje uzokhuluma ngoShembe noma uzokhulumela uShembe. uNkulunkulu nomusa oyingcele ngiyaziluzu umsakho nothando lwakho amazwi Nkosi awuphila. Sicela Nkosi uqala Nkosi lenkonzo noma lentshumayelo ngegama lakho likaShembe unyazi manje zophakade amen. Sila abantwana benkosi noma abantwana bakaShembe ukuzokhuluma ngoShembe noma ukuzokhulumela uShembe. uShembe bangcwele ngeke ngaba nenkonzo la ethi uShembe umoya. Ngizoqinisa ukuthi namhlanje isabatha likaNkulunkulu. Namhlanje isabatha mangithi isabatha likaNkulunkulu ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongazi ukuthi uShembe uNkulunkulu. uShembe sikhuluma ngaye ngisho uJesu ekhona ehamba la emhlabeni wayevele ekhona ekhuluma ngalo isabatha ngisho noma sebabekhuluma ngesabatha. Namhlanje ke ngikhuluma ngesabatha ke likaNkulunkulu. Sithi isabatha likaShembe leli ngikhuluma ngalo. Leli elihlawulela idalwa zethu elihlawulela imimoya yethu. Sicela uShembe ukuthi asikhumbule ngalo, sicela ukuthi asikhumbule. Silapha ke ukuba sizoqinisa kakhulu ngoShembe. uShembe usengenile eGibsila ungene ngomsombuluko lapha endaweni yaseSikhawini. Ngithi kangiqinise kakhulu ukuthi njengoba uShembe sengenile umuntu nomuntu uvumelekile ngabe uyiNazaretha ngaba usilona iNazaretha uvumelekile uhambe uyibika kuyo uShembe. Ngoba esefikile kule ndawo asekuyo la uze kithi thina abantu bakwaZulu. Ngiyajabula ke ngokuthi nalomsakazo ungapha nganeno kokuthukela sithi ukwaZulu. Ngithi ke angiqinise ke ngoShembe ukuthi la njengoba uShembe la uzoxazulula inkinga zethu konke asuke ehamba nakho usuke ephethe konke bayebesho njalo abavangeli benkosi bethi njengoba ehamba nje uShembe mayisefikile ufike nakho konke afika nakho. Ngicela ke ukuthi uShembe unyazi wezulu lusembathe lwembathe umhlaba wonke. Ngicela ukuthi njengoba sila ezweni esikulo uShembe eze lelizwe likulo libuseke ngoba iqiniso lihle noma singalikhuluma ukuthi yonke into ekhona noma elapha phansi komthunzi welanga mangibuka iyogcina ingaphansi kaShembe. Amen. Ngithi ke angikhulume ngoShembe ukuthi ngelinye ilanga wake wafika la endaweni yaseGibsila uShembe umqalo wendlela njengoba esefikile nje namhlanje uShembe namhlanje inkonzo ezongena uShembe lazo bebuthise khona uzobebuthise eSikhawini. Wake wafika ngelinye ilanga endaweni yaseGibsila uShembe kuyihlathi nje. Niyazi indawo eqaleni ukuthi kwakwenzakalani. Eqaleni kwakwenzeka izinto lezi abantu ababeganga ngazo begange ngemithi begange bephathe ngisho nemkhovu nani kuyindawo nje ababekade behlala kuyo kungahambi umuntu kuthiwa kwakuthi mangena inkomo khona ingabuyi mayi inkomo ike yahamba yafika ngena kule ndawo uShembe abuthise kuyo eGibsila kuthiwa kwakungabuyi lutho nje. Ma umuntu wangena imbuzi yakhe yayingabuyi mangena inkomo yakhe yayingabuyi. Sisendaweni enjalo ke la uShembe khona awafika wathi mayikhuleke enduneni noma ekhuleke enkosini yakwaDube lapha na eGibsila. Wathi mayikhuleke ethi ukhulekela ukuthi ayokhonza lapha yana ayokwakha ithempeli kule ndawo. Kuthiwa bathi abantu hey kuleyo ndawo kakungenwa kuleyo ndawo umuntu ongena lapha na kabuyi. Kuthiwa wathi uShembe ngifuna ukuya khona. Ngoba ethembe uNkulunkulu lokanikezwe bona noma uNkulunkulu lobayibo. Abanye abantu ke bayibengathandi ke masithi uShembe uNkulunkulu noma masithi uShembe uthunyiwe. Thina sithi uShembe uNkulunkulu ngemsebenzi yakhe le asenzela yona. NoJesu washo njalo. Manje ke ngithi ke anguchaza ukuthi njengoba uShembe wasuka la wahamba wafika wangena lapha na wafika uShembe wangena kule ndawo. Wangena bambone ngaphuma babone ehlezi phakathi baxake base becabanga ukuthi lezilwane ezihlala lapha nasezindlini. Kanti uShembe ubhizi lapha na kule ndawo uyathandaza. Bantwana benkosi ngithi ke angukhumbuze lokho ukuthi
uShembe okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Yikho nje abantwana abaningi bakaNkulunkulu mabebiza igama likaShembe bethi uShembe bethi hawu weShembe ngilamlele umuntu esengozini ubonakale imoto isivuka ihlala ngeenyawo. Ngelila ngekwawa bantwana benkosi imoto kaShembe yawa yaginqika yavuka yawa yalala bheka phezulu imoto kaShembe eyayihamba umshayeli wayo awayekade imthumile. Mayisiwile imoto kaShembe ekuweni kwayo yathi mayiwa imoto kaShembe iwa ihamba udriver wayo. Ngesikhathi imoto kaShembe iwa ihamba udriver wayo uShembe akekho lapho uyihlalele nje ebuhleni niyazi ukuthi uhlala ebuhleni. Ma imoto iwa la ewakhona uthi udriver wayo wase eyafona wafonela ebuhleni ukuthi hey imoto lapha isiwile ngicela ningibikele kuba ukuthi imoto isiwile. Bathi uShembe wavela wathatha imoto uNyazi sikhuluma ngoShembe uNyazi. Bathi wavela wathatha imoto uShembe uNyazi wahamba ngemoto uShembe waya la ugingeke okuthiwa ugingeke khona imoto. Kuthiwa wafika wayibuka uShembe uNyazi imoto. Mayiseyibukile waseyikhomba ngomunwe ileli ibheke phezulu. Ukhumbule mhlawumbe sekuphela ama-hour amaningana imoto iwile. Mayeyikhomba ngomunwe uthi hey usulele kanje. Uthi manje uzohanjela ubani ukuye ekhaya uphindele ekhaya ngoba usulele kanje. Bathi ngesikhathi ekhuluma kanjalo uShembe ekhuluma nemoto bathi wakhuluma nemoto imoto yavele yabonakala yaguquka amasondo. Mayiguquka amasondo imoto yaphenduka imoto amasondo yaze yayimela yaqala yaguquka yayilele ngokhakhaya yaguquka yalala ngohlangothi yazi yaguquka imoto yazi yalala yazi hamba ngamasondo yami yathi gehle imoto uyayibona mayimoto kadiwile izoma ngamasondayo. uShembe njalo esikhuluma ngaye okuyena esithi masicela izinto siyithole esenzele izinto. Namhlanje mangikhuluma ngeNazaretha ngikhuluma ngabantu namhlanje mhlambe abantu abangathi amaNazaretha abanye baze bethathwele noma anjani. Eqaleni amaNazaretha behamba ngeenyawo ehamba ngezitimela ehamba ngamabhasi kungamabhasi nje ahambayo eyebuhleni noma ephakameni. Kodwa namhlanje amaNazaretha asehamba ngeemoto zawo. Ngelilanga uShembe inyanga yezulu abantu belokhu becela imoto kuShembe njalo mase behamba abantu behambe behlupheka abantu mase kuvala umhlangano behamba behlupheka. Ngelilanga mase behamba abantu becela imoto uthi uShembe inyanga yezulu wake wathi hey seningihluphile amaNazaretha ngicela imoto sengiyanika ke manje imoto ngifuna imoto zenu amaNazaretha zigcwala umhlaba wonke. Yabona lapho kusuke kunamaNazaretha khona ubona kugcwele imoto ngoba uShembe wasinikeza imoto bangcwele. Ngithi ke angiqinise ngoShembe ukuthi sithi uShembe uNkulunkulu ngalokho ukuthi kunezinto uShembe akwazi ukuzenza noma akwazi ukuyikhuluma uShembe into ayikhulume ebesiyenzeka. Silapha ezazi njoba kade uShembe lapha ezazi unyaka kade uphela lo ka2023. Kuke kwahanjwa lapha ezazi kwafikwa lapha ezazi makufikwa makuthi kuyafikwa lapha ezazi uShembe ngesikhathi engena ukhona insizwa obokuyinsizwa seSwazini izazi lapha edududu mawubheka eseTlusha iThempeli kaShembe lapho kade efikile usuku olodwa lapho kuthiwa one day. Lapho ngesikhathi uShembe fika la ezazi kunomuntu obekade ehleli wheelchair lo muntu waseSwazini. Uhlale lo muntu la wheelchair mayehlezi lo muntu la wheelchair mayesefika uShembe ngesikhathi engena uyayazi ingcwele ekhuzwa makusuke ngena uShembe. Leyo ngcwele yakhuzwa lapho kuthiwa lo muntu lona wavelwa suma ngaleso sikhathi akabangesafuna ukubuyela kule wheelchair yakhe ngoba uShembe semsukumisile noma uShembe semphilisile. uShembe njalo esikhuluma ngayo uShembe uNyazi uShembe ongalinda ukuthi uyoza afika kuthinte ngesandla akuthinti ngesandla uShembe. Lama ufikile nje endaweni okuyo wafika nje endaweni akuyo yena usuzophila. Ngithi ke la abantu abangakholwa nabantu abakholwayo abakholwa uShembe nabangakholwa uShembe nabakholwa kwezinye inkonzo uShembe uvumela nje wonke umuntu ukuthi angene la asuke khona. Abantu ke laba basuke bengakholwa bayaye benikeza ulayini wabo behambe ngolayini wabo ukuthi bazohamba ngalo line ngoba abantu abangakholwayo laba banolayini wabo bodwa
ukuze bekwazi ukunikela kahle bengaphazanyiswa amaNazaretha la ahlale ehamba noShembe yonke indawo. Shembe ngisho eCape Town uhamba namaNazaretha, ngisho eGoli uhamba namaNazaretha. Kodwa amaNazaretha wadela uShembe ahamba naye njalo anikela njalo wadela amaNazaretha ukunikela ngoba asuke ebona ukuthi into ayinikelelayo ayizwakele. Manje ke uvumelekile noma ungesilona iNazaretha. Futhi akusho ukuthi mawusufikile endaweni yamaNazaretha usuzophenduka kube iNazaretha. Ufika kuShembe ucele lokho okucelayo ngoba manje kugcina sekunabantu abahleze emakhaya uShembe ayifikele kubo noma bakubo abangasekho bafike kubo bathi hamba uyosinikelela kuShembe. Besaba ukuya kuShembe ngoba besaba ukuthi bazophenduka bebe ngamaNazaretha. Cha, awuzuphenduka ube iNazaretha. Into kaShembe yayifikela kuwe. Makuya uthi uhlezi uShembe usefikile kuwe kodwa wena uhlezi awuyi kuShembe. Uze wazi ukuthi unecala emndenini yakhe, imndeni yakhe ifuna ukukhululwa ngoShembe. Manje mangabe wena imndeni yakhe ungayikhululi ngoShembe, wena uzoyikhulula ngani ngoba la emhlabeni ngelilanga kuke kwenzeka omunye ubaba wahamba engesilona iNazaretha wahamba emhlabeni wafa washona. Mayise eshonile engafuni lutho nje engafuni kuzwa lutho ngendaba kaShembe. Uke wathi mayehambile lo baba ehambile emhlabeni wabuya weze ingane zakhe wathi ucela ziyomnikelela kuShembe ucela ziyomgqokela ingubo ziyomthengela ingubo kaShembe. Njengamanje uthe mayehamba efika ngale kwelizayo nami lele ngalazi bathi uthe mayehamba wathi mayefika ngalena wafika ngalena wathola ukuthi ngalena kukhona uShembe othumela abantu abamnyama, kukhona omunye othumela abantu abamhlophe. Uyazi nawe amashayina amele ngowawo namandiya amele ngowawo nabelungu bamele ngowabo kodwa uNkulunkulu yedwa. Kodwa laba abadlula khona badlula kulo okuyena prophet wabo okuyena bamele. Uthi ke lo baba ngale uthe mayifika wafica uShembe uhlezi nezidalwa zakubo zonke. Bonke abantu bakuba sebahamba uShembe uhlezi nabo ngalikwelizayo. Manje ke ngithanda uqinisa ukuthi la mawusuke uyoyinikelela abakini kuShembe usuke bakhipha esigodini sosizi ngoba yilapha khona bahlawulelwa khona amacala. Ngithi kangizoqinisa ukuthi mawusuka usuka ekhaya uye enkonzweni noma uthi uyavakasha noma uthi uyokwenzani izinto eziningi awuzinaki. Unaka wena ukuthi yini enhle ngoba uzothi uyafika laphana ebese bane demoni ezokuphazamisa ngabe kusesontweni engabe kuphi lapho yakhona bese uyakhubeka ebese ulibala lokhu ukukhubeka okukhutshwa yilomuntu kanti umuntu usemhlabeni. Wena kwazi osuku ukusukela kini ukuyela kuShembe ukuthi uyokwenzani. Ngelila sike safica lapha ethempeleni esangweni masithi siyafika sifica omunye umama umile esangweni ethempeleni uthi uthunywa uShembe uthe uzodibana naye la. Lo mama mayithi uzodibana noShembe la masithi siyafika thina sithi uthe uzodibana nawe la uShembe ethi yebo. Ebese ngikhumbula ngithi awu kambe uShembe ubhalile ngisho eBhayibhelini ukuthi ubekile ingilozi zakhe emathempeleni. Thina mase sigqoka iMnazaretha yethu sesimhlophe sisuke sesithi sesiuShembe uqobo lwakhe ngoba konke esikwenzayo sikwenza egameni lakhe. Onke indawo lapha khona isikhathi sika 9 mase kuthiwa inkonzo siyangena inkonzo ngo9 yonke indawo iyangena lapha khona uShembe nalapha ngekho khona uShembe. Manje wena ke bese ufika wena ebese uthi wena umuntu usuyamkhuba wena la enkonzweni uzoba necala mawukhuba umuntu ethi uze kuShembe ethi uze ethempeleni kanti wena uzofika umkhubela ebese umbalela amacala nayo ngixabana ngawo nibangamasimo emakhaya. Umuntu wayethi uze kuShembe la msabe mhloniphe lo muntu lowo ngoba lo muntu uthunywa uShembe. uShembe uyashaya ke uShembe uyayiphendulela. Ngiyacela ke ukuthi mangabe umuntu efika izwi elithi uShembe uthunywa uShembe ukuthi akayonikela noma akayobakhonzela kwaShembe lo muntu akahambe yobakhonzela abantu ngoba ukuphila kwethu njengoba siphila nje ngishemzweni yethu yonke into esiyenzayo sicela kuShembe noma ngabe yini esiyenzayo ubona into kade ingenzeki uyibone kodwa isiyenzeka lonto kade ukuthiwe nje ngeke iziyenzeke uyibone kodwa ngakusasa nansi siyenzeka ingoba uShembe usehambile wafika wasusa lokhiyo bukade ukhiye. Ngithi kanqinisekiseke ukuthi uShembe ukhona. uShembe uphila kumuntu uShembe uphila nomuntu
yonke indawo ohamba kuyo uwazi ukuthi ushembe lapho khona ukhona angeke lenzeke iphutha ngabikho ngoba ngake ngathi nje ngiphethe inkonzo la ngathi ushembe umoya namanje ngisasho ukuthi ushembe umoya ngoba ushembe akwenzeki iphutha mawumbizile angaveli kodwa kuphela abantu laba esiphila nabo umuntu la emhlabeni masithi umuntu kapheli la emhlabeni umuntu akapheli ngani umuntu akapheli ngokuthi mangabe kwakukhona ukhokho wakho noma kwakukhona umkhulu wakho owayekade ekhona ekudaleni emadala ethudeni kuyaye ukuthi mayesezohamba emhlabeni ebese kuba khona ingane ezalwayo noma esazohamba noma mayesehambile ebese bakhona ingane ezozalwa ivusa leli yakhehla elahamba yikho nje kwesinye isikhathi uthi mawuthi uyabuka ingane intombazane uyibone sengathi insizwa uthi uyabuka ingane insizwa uyibone sengathi intombi ingoba mhlambe leyo insizwa leyo kwaphambana kancane nje kodwa yona yayiqonda uvusa logogo sekugcina sekuthiwa kunengane okuthiwa ugogo kodwa insizwa kunengane okuthiwa iwumkhulu kodwa intombi hawu lo muntu ngoba uyintombi yini kuthiwa umkhulu babizwa ngokuthi umkhulu ingoba wavusa leli khehle lahamba lelo khehle lahamba lihlala kuye lihlale naye makunamacala wayekade nawo lo muntu wakini wahambe namacala engathethwanga efike ngene kuwe namacala angathethwanga wena uzohlala unamacala wena ozohlala unawo kanti lamacala nawo wena amacala alo muntu lo owayekade wena uzazi kahle ukuthi awunacala kodwa manje wena uthi wangenwa lo muntu owayenamacala yikho lokho isikhathi esiningi uzohlala ulandelwa ngamacala ngithi kanqinise ukuthi into kaShembe isebenza ngalolu hlobo lokuthi uShembe usebenzisana nezidalwa zethu masifuna ukukhuluma thina nezidalwa zethu sicela kuShembe sihamba siyonikela kuShembe sicela kuShembe ukuthi Shembe konke esikwenzayo noma ngabe uzokwenza umsebenzi mawuzoqala unikelele kuShembe uba impumelelo lo msebenzi ngoba zonke izidalwa zethu zikuShembe yelilanga uke uShembe wasikhandela ithempeli elilaphana elokhungeni eleyidalwa wathi nje zonke izidalwa zethu eThekwini laphana kwaMasho wathi zonke izidalwa zethu siyoyithola khona abahambele empini abadala awazi ukhokho wakho ukuthi wahamba nini wakwenzekeni khona abanye abangabazanga ukuthi bagcina beshone nini abantu bakubo bonke labo bantu wathi uShembe kunethempeli laphana kwaMasho eThekwini uneNazaretha eseduze kwakho funa ulibuze lelo thempeli bazokuyalela bekutshela likuphi nendawo noma nithathane uthathana ngamabhasi kusuka ngisho eMkhuze ngisho eManguza ngisho eSwazini bathathana ngamabhasi behambe beye kuleli thempeli befike besho mabezoya khona umuntu uyabika kuqala abikela umndeni wakhe ukuthi njengoba ngizohamba nje kusukela namhlanje ngiyacela ukuthi nihambe nami lapha mangifika lapha bese nifike nikhuluma konke enikufunayo nenikushoyo abantu ke bahlupha ukuthi bebuza ukuthi ma umuntu esuke eya lapha ebuhleni noma mayeya lapha kuleli thempeli uShembe likhande lidalwa zethu babuza ukuthi kunikelwe ngamalini lapha ufika ulale ebese idalwa zakho ifike ikhulume kuwe idalwa zakho zikhulumela zona kuwe ukuthi thina into njoba silapha nje sihlezi lapha nje asinakwe umuntu asigadwe umuntu akho ngisho ithambo lethu lamathambo ethu nje elikhona la thina njoba sihlezi lapha nje sihlezi nje lapha njoba sihluphekile nje sihlezi lapha thina sesiyabonga ngoba usufikile bese ebeyasho ukuthi hamba usinikelele ngani mabafuna ubanikelele no100 zobanikele no100 banikelela kuShembe ebese beyakhululwa mabefuna ubanikelele ngembuzi zobanikelele ngembuzi ukuze bekwazi ukukhululwa manje inkinga yethu ukuthi abantu abanye amaphupho kabawanaki noma izibonakaliso kabayinaki kuthiwa thina amaNazaretha akasiphuphi kuthiwa zibonakaliso esisuke siboniswa zidalwa zethu ebusuku nezithunywa zethu ziyasinika ukuthi sikwazi ukubona lezo zinto lezo kufanele sibonele nabakithi abangasekho la encwadini yezenzo 2 verse 22 noma imisebenzi ithi uJesu waye umuntu ithi kodwa oqinisiwe uThixo ngemsebenzi uthi kubonala ngemsebenzi ngabe ngiyalifunda iBhayibheli manje ngiliphethe ngilikhohlwe ekhaya ngithi ke uthi ke
uthi uJesu uqinisiwe uNkulunkulu kusho ukuthi uJesu wazalwa umama wakhe enoyise futhi uJesu uthi kodwa kunalo moya lo owabusungena kuJesu owawusuka uNkulunkulu lo moya lo iwona moya osebenzayo namanje abantu babebiza igama lika Jesu ethi ngegama lika Jesu akwenze ukuthi bese kuyenzeka namanje ke nathi sithi ngegama lika Shembe unyazi lwezulu sibuye futhi sihambe ngeenyawo zethu sifike sime phambi kwakhe sibike mawusubikile kuShembe usuqedile lapha ngelilanga ebuhleni bamaNazaretha sike sathi singenisa umdedele kwase kuba nekhehla elinye elikhona lapha na eselahamba emhlabeni nalo lindile uthi lingenisa umdedele mawungenisa umdedele abantu bayabe baningi kakhulu ngendlela emangalisayo manje babe babaningi abantu lapha ngendlela emangalisayo mangabe ikhehla liqalaza lithi liyaqalaza alibaboni abantu noma abantwana balo lithi seliqalaza noma nje umzukulu ozalwa intombazane ezingane zalo lithi ngaliboni umuntu leli khehla manje leli khehla mangaboni umuntu la kuthiwa laba abantu ababegcobana lapha ngobuningi babantu abamanazathi abayathi abantu babaningi kangakanani mangenisa umdedele ebuhleni uthi ke ngesikhathi abantu sebedidizela benza lezi zinto abazenza engakhona ukubambelela kumuntu wakubo noma einganeni ezizihlobo zakhe ingekho ingane noma ingane eyithambo lamathambo akhe kuthiwa wagcotshwa amaNazaretha amgcoba kuthiwa wazi wabonakala ngelinye ilanga wabonakala egcwele udaka egcwele inhlabathi mabethi bambuza ukuthi wagcwala inhlabathi sibanibani kwenze njani wathi bengithi ngiyoqalaza lapha ukuthi ayikho ingane eyithambo lamathambanga yikho kuthiwa umuntu nomuntu makusuke ungenisa umdedele ebuhleni bamaNazaretha kufanele ukuthi enze sure ukuthi ubakhona mawungabanga khona ngelanga loqala iyavulwa imdedele izibe kasikhombisa ngithi kanqiniseke ukuthi la uShembe uzosebenza nabantu bakithi abangasekho uShembe uzoba umxhumanisi wethu thina nezidalwa zethu yonke into esiyenzayo makukhona imisebenzi esizoyenza siyahamba siyobanikelela kuqala ebese mase sibanikelele bese sibuye siyawenza umsebenzi ebese sesibuya futhi siyobonga kuye uShembe ngoba uyena omxhumanisi ngelila uyena omxhumanisi ngithi ke lapha ngelilanga kuke kwenzeka kwathi ngelilanga mangabe ukhamuka omunye umama ethi uyonikela wafika lapha wathi uthi uyanikela lo mama kanti lo mama waphuphumelwa isisu esamphuphumela saphuphuma nje wasengasanaki lutho akazenze lutho uyazi nawe ingane mangabe akuthini akusithina esithi thina idlozi kaSilikhonzi njengamanje sekunabantu ngishamandiya esihamba nawo akhonza uShembe ngishabelungu esihamba nabo bakhonza uShembe ngelila kanjena kuke kwathi India elikhonza uShembe lihamba lodwa alihambi langanyalo alihambi lankosazwalo lase lithi India Shembe ngicela ukuthi ngoba manje sengikhethe wena ngithi wena uNkulunkulu lithi leli India ngicela ukuthi Shembe njengamanje ngicela ukugano lanikela kuShembe lathi ngicela ukugano wathi uShembe hayi kulungile ngiyavumela ukuthi ungagano kodwa ukwazi ukuthi uganwe ilesi sizwe simnyama kodwa wena uyiNdiya lathi India Shembe ngizoganwa kanjani ngabantu abangakwazi wena abamaNdiya abanye ngoba bakwazi futhi nezimiso zakho kabazenzi mina ngenza izimiso zakho manje kuyabona uShembe mayikwazi ukubonwa ngamaNdiya uShembe kwazi ukubonwa ngabelungu ukube niseduzane ngabe ngiyanikhombisa izithombe lapha khona esishutha khona nabelungu mase sebuhleni behamba ngeenyawo sihamba nabo phansi masibheke entabeni Kenani sihamba nabo phansi masibheke entabeni Nhlangakazi sihamba nabelungu namaNdiya sihamba nezikhulu lapha phansi namakhosi sihamba nawo lapha phansi ngeke ngikhulume ngabafundisi ngoba abantu baleli badla vele ngithi ke la uma ngabe usuke ula endaweni kaShembe ngalesi sikhathi lo mama ethi uyanikela kanti akayenzelanga lutho ingane yakhe ngalesi sikhathi ethi uyanikela lo mama uthi uyanikela lo mama la kuShembe uthi uShembe ngoba enikela njena ma ethi yaphenduka uShembe ethi jeqe ngapha ebese ebuza uShembe ethi ngimnike yini
lokho akucelayo ebese kuphendula ingane encane yaphuphuma kuma waye eswini ithi lengane encane Shembe uzungalokothi umnike ngoba njengoba umbona nje ela kuwe uyisedeleli esimangalisayo mina useze wenzela ngisho abantwana bakwethu abancane ingcekeza noma lokho kuthiwa umhlonyana usenzele ngisho abantwana bayothu mina akazaza ngenzele ngishitiye akazaza ngembese ngisho wembatha lapha engikhona khona ngigcwele igazi angikwazi ngisho wenza lokhu ngaba khona akaza ngiqambe ngishigama kodwa kunezingane ayithandayo okuyizona zona ayiqamba amagama ayithengela ingubo lezo ngane lezo namanje ngihlale ziyahlupheka lezo ngane ngihlale ngiyiphuca ingubo ezimbathayo lezo ngane lezo ngihlale imali bayiphethe imali ngifike ngiyiphuca imali yazo manje ngisho ukuthi ke umntwana lo osuke ephuphumile unamandla ngendlela emali sayo bathi kungcono ngisho umntwana osuke ehambe umntwana manje ngabe ehambe ehambela nje ngeenyawo zakhe noma ehambe ekhasa ngoba usumqambile igama wamthengela ingubo lona osuke ungazi umgeze ngisho ukumgeza uyinkinga kakhulu ngoba yonke indawo la uhamba khona ufike kuhlale naphambili mawuhamba uthi uyafuna umsebenzi uthi uyafika la ufuna khona umsebenzi uthi uyafika nje la ufika khona ufuna khona umsebenzi vele kufike kumena phambili uyambona ukuthi ungcole kanjani wayeyihlule eyigazi eyihlule yena ngesikhathi yena emaphambili ngalo sikhathi umsebenzi awusawutholi kodwa uthi wena into uyenze yonke ucelile nje ukushembe kanti ushembe usebenza ngabo laba bantu akakwazi ukweqa bona ngoba ibona bazidala zakho abanye abantu namhlanje bazi ukuthi mabe ngamaNazaretha bazi ukuthi fanele beyeke izinto zabo zasemakhaya ebese beza kushembe kanti ushembe uyamkhetha uNkulunkulu omkhethayo ushembe kanti izidalwa zakho izona ezikusekela ngisho usesiswini ziyakusekela ngisho ukuphila ukhona noma ngelanga otetwa ngalo ziyakusekela namhlanje fanele ngaba bekho nje abantu abahlinzwa ngomese ngoba abantu njalo ma into uzoyenza kahle yonke into yomndeni nento uyicele kahle kushembe yonke fanele ngabe kunabantu namhlanje abahlinzwa ngephutho ongafanele ngabe bahlinzwa kodwa manje ngoba basuke bengakhulumanga bengacelanga ezidalweni zabo eqaleni bekuthi mangabe umuntu ezohamba eyobeletha bekuphunywa mangasabeletheki kushawe indlu utshani wendlu phezulu kushawe lapha utshani wendlu kubuzakala ungene esibayeni kubuzakala uthi kwenze njani mawubuye kanti ungene esibayeni uphuma esibayeni ubuya usiyongena ekhaya bekade uthi mawungena endlini umfica umuntu usetetile ingane siyayikhalela ngaphandle kodwa manje abantu namhlanje sebakhonza kakhulu ukuthi ethi umuntu ngegama lika Jesu kuzokwenza ethi uJesu uyena nje ozokwenza yonke into cha akazi ukwazi ukuthi uJesu into ofanele ezwe ngabakini abazidala zakho uzofika abuze kuze ukuthi lona ngimnikeni ukuthi mangabe zithi ungamniki uze wazi ukuthi mangabe uzike zathi ungamniki ngeke zize zikunikeze khona insizwe enginayo ke la ewumphitho omncane iyangikhomba lapha ingikhomba isihlakala ithi hayi ngeke ishayile manje kodwa uNkulunkulu ukhona ushembe ukhona masithi ushembe uNkulunkulu usuke sikhuluma ngemsebenzi okuyiyona le asenzela yona ngiyabonga kakhulu nokuthi ngikwazi ukuthi ngibe khona la emsakazweni kuRise FM ngicela ukukhuleka uNkulunkulu nomusa ushembo engcwele ngiyazilwezulu umsa wakho nothando lwakho busesa Nkosi lenkonzo yamanje eyokuphila nyaziwa sezulwini sicelela Nkosi abantwana bakho shembe abasekuhluphekeni okukhulu ukuthi Nkosi idalwa zabo Nkosi la izaphosa khona Nkosi ebubini nalabo Nkosi abahamba Nkosi bengageziwe Nkosi ukuthi bageze ukuze uNkulunkulu namandla wonke shembe nabo Nkosi bekwazi ukuthi bephume Nkosi abantu baboshiwe emajele abanye Nkosi kabayithola imisebenzi shembe sicela bayithole shembe yenza lelizwe sikulo Nkosi libuseke nyaziphezulu yenza uNkulunkulu namandla ukuthi abantwana Nkosi abahambayo Nkosi nabeyikole shembe kunemoya emibi Nkosi egcwelela ngaphandle nemndeni Nkosi iyaxabana nyaziwa sezulwini sicelela Nkosi shembe ukuthi bonke Nkosi imndeni exabanayo uyenze Nkosi ukuthi bonke Nkosi abaxabana abahamba bexabene Nkosi bese kuxabana laba abaphilayo shembe sicela bethethelelane ukuze uNkulunkulu namandla wonke uzokwazi ukuthi kuthethelana abaphilayo ngegama elikhulu kaShembe uNyazo Miyo manje uzophakade amen.